ngosuku dischargewa ngalo waphuma ihhoti lonke lo nesi bemphelezele ngoba bethi hey le ndaba lena sikhona thina sesidlalile kakhulu nabantu ababa nezimo ezikanje akujwayelekile ukuthi kuze kufike ngempela ukuthi umuntu uyaphuma ngempela phela aphume lesimo ayisona ngoba waphuma benganceli ngamapayipi ube uyena nje njengoba nimbona nje uyaphila manje uyakhula ngamandla kaNkulunkulu asekuphamini siyakholwa ukuthi uzokhula njalo umntwana ongekaze abe nalutho manje isizathu sami sokuthi ngivume ukuthi ngize kuleli khasi leli ngikhulume le ndaba le ngoba ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayengenzeli mina kodwa khona omunye umuntu okhona osesimeni esinzima osetsheliwe lento lena njengoba kunje yabona njengoba kunjena nje ngeke kusalunga hayi awubone hambe enyangeni noma phatha umuthi noma yenze njani thatha isibhamu uyoba isigileki noma njani ithemba similahlile ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wenzela labo bantu ukuthi babone ukuthi uNkulunkulu ithi inkosi yasekuphameni uphashe njengelanga la kuphela khona ukuhlakanipha komuntu ila aqala khona umsebenzi kwase kuphele konke ukuhlakanipha kodokotela abafundile kakhulu ayikho uhlobo le-specialist singafikanga kulo mntwana lo bonke bathi hayi tshelani laba ukuthi abalungiselele ukufihla umntwana into abangayenza even before babethe kwasiso lesa sikhishwe ukube sasilalele odokotela sangalalela ushembe sangalalela inkosi esekuphakameni ngaba akekho uma nganivezela isithombe sesimo sakho umntwana ufayini ngeke uzoxoxa mhlawumbe ungafisa ukubaleka futhi ukufihla amehlo ngoba isimo lesi esasilahlisa ithemba nami angizishaya isifuba ngithi mhlambe umuntu okholwa kakhulu angazi ukuthi lokho ukukholwa lowo moya ngangimthathile yabona ngoba abantu abangaze bangazi ngisho ukusonda ngiyayilovela esontweni masihlabele ukulandela ngemuva kuyolandela ngemuva yabo kodwa kuleso simo leso angivumanga ukuthi ngithi ngazi ngikhule ngiyinazaretha ngihlale ngizwa abantu njalo bengena bephuma la ekuphakameni ukuthi hayi ngihambile ngakushembe lo shembe lo simbona njalo ngamasabathi ngihambile ngakushembe benginenkinga ukuthi yalunga eyami ngeke ilunge ngoba yini yabo kodwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu naye owangipha lowo moya loyo wangikhuba wangibeletha ukuthi woza le nkinga lo nayo ushembe amandla ukuthi akuweze kuyona indawo